ربنا إنك أنت العليم الحكيم. نهادهای حقوق بشری بین المللی خواستار مداخله سازمان ملل در قضیه قاشقچی شدند. yani insan hakları teşkilatı vallahu alem ama uluslararası insan hakları insan hakları nihadha yani ev kuruluş evine nefsa evet ev kuruluş insan hakları beynel milli uluslararası خواستار يعني خواستنه مداخله سازمان مللی سيدا از غلام سيدا لور غير هذا او خواستار نايخوندن او واو نايخوندن خواستار تمام خواستار يعني هو بخين خواستار امجرات بيجن وهو معدوله بله خواستار مداخله سازمان مللی yani Birleşmiş Milletler'in müdahalesi ostene ki der kadiye kaşıklı şodan ku dukuniya kaşıkçıdan müdahale bkir. Yani gotune yani evan nadhay hukuki beşeri mesela şudan yani müdahale bke dukuniya kaşıkçıdan deri rastı ne olsa yani ebra Birleşmiş Milletler Örgütü müdahale bke كيف ذاك يعني بله بلا حقيقة طوي دري راسه عفو بين الملل يعني uluslararası راسه عفو örgütü sazmanı ديدبانه حقوق البشر o yani insan hakları teşkilatı İslam hakları gözlemci 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 گزارش گزارشکاران بدون مرز o ev sınır tanımaz kod vejen jara evji evkin yani evan evki mesela kastacıya evki navi onçine مخابره که سنور tanımaz چه doktor هنه وصل هستجي وصل هنه بله و کمیته حفاظت بله از روزنامه نگاران و اوانا قصدجی نزولام نوصا اوانا افجي آيري يعني كوميتا يعني حفاظتا كوميتا كو ام بيجن روزنامه نگاران يعني قصدجية كمحافظات ك يعني حقي وحقوقي ومحافظات ك أو كوميتاجي در یک نشسته مشترک دیک yani oturumaki usa ortak oturumda kuvvejen der maqam sazmanı milli müttehid de karargaha Birleşmiş Milletler'de der New York'ta ez an sazman khwastan ez in sazman jive teşkilatı خواستند yani خواستن از این سازمان یعنی جوی Birleşmiş Milletler Örgütü خواستن تا برای قرار نگرند فرار نکردن تا برای قرار نگردند نکردن بله جبونا قرار نگردن yani جبونا قرار ندانا يعني نرى جبون نرابين فرار نگردنه جبون نرابا يعني إيراني جانا فرار جد بيجن يعني فرار جد بله فرار نکردن عربستان سعودی نرابا سعودی عربستان استبعاد کشتن شدن قاشقچی yani sorumluluğu ya kuştuna قاشقچی به این مسئله ورود کنند گوتنه دوی مسئله هانی بتجي وارد ببه يعني تجي مداخله بك جبونا كنارا يعني برا وارد في مسألة ببن يعني ليش ملتر برا ببه مش ملتر بله روبرت هاويني رابرت ماهوني رابرت ماهوني معاون کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در این نشسته گفت بله دوی oturumda
نشست يعني معنا oturum جيتي معنا konferans جيتي konferans yani fark nafi aynı 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 hakkı van gazeteciya kurma van komite yardımcısı Robert Mahoni eviye gotiye ki Türkiye باید برای انجام تحقیقات شفاف و زمان انجام تحقیقات شفاف انجام تحقیقات شفاف و زمان بندی شده و مطمئن از سازمان ملل کمیته بخواهد از سازمان ملل کمیته بخواهد yani komitene کمک بخواهد گوتیه ترکیه لازمه که جبونا بجی آنینا تحقیقات کی شفاف و زمان بندی شده و yani zaman bendi yani ku embejin de aynı zamanda yani kusa bedenengi ne olsa yani zamanında yani vakit bir zamanında ve mutmain zaman bendi şode ve mutmain yani ku yani tahkikata kiş mepe mutmain be ajbuna via sazman milal Türkiye lazım Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Teşkilatı komek bukhahet, yardım bukhoza. Sazman-ı Milal behterin gozine barayı ferar nekerdeni Arabistan-ı Suudi estebaat-ı inqadiye ve hemçinin mukabele ba telaş-ı berhi az kişverhay hemsud bariyat barayı vesaire. Belin, emperdreş bu. Sazman-ı Milal behterin Birleşmiş Milletler çetir gözine behterin gözine yani usa belin gözine yani embejin yok yani seçim yani şık ve seçim teşkil mana gözine mana seçmek koka seçmek behterin çetir o gözine seçkin çetir o az olam afwan zaman bendi zamanlama zaman bendi zamanında mı usta bu böyle adı ica çetir o seçkin barayı فرار نکردن عربستان سعودی جبونا سعودی عربستان نرباوی استبعات این قضیه سرنغیا و اولایی و همچنین aynı zaman mukabele با تلاشای برخی جبون karşılığa çabayki berhi از کشورها هنگی ülke hem Suudi bariyat hem Sud yani Sud yani evet menfaati ve karşılıklığını. Ortak menfaat. Yani ortak menfaat. Yani ortak evkevan yani menfaati. Yani برای سرپوش گذاشتن بر روی این ماجرا است. هنگی دولت هنه اوجی که منفعت وان و ریاده تبیه و جبونا که به اولای قپانmış بکنه زونم. Yani debe Sazman-ı Milal behterin gözüne yani Sazman-ı Milal en seçime başı bu Arabistan'a Suudi sonucu ve mesele nerede? Yani ev müdahale bakın en baş seçim evet Sazman-ı Milal'e ve aynı olsa mukabele diğer xabat o çalışma هناك وان مملكتي كمنفعتها وان رياضة بهبرايا وسري في مسألة جبوك قابات نكن يعني بقابا جبوك قابات نكن برا سازمان ملل كبا دولي براي سرپوش يعني سرپوش گذاشتن يعني برا örtmek yani ser بروي این ماجرات يعني روي ماجرات كل بقرن قابات كن برا بوان راجي يعني en seçme baş ku Birleşmiş Milletler bu ara ve xabatavana mücadele bke. Louis Charbonnier müdiri didbani hukuk beşer yani insan hakları
gözlemci müdür yani bejin der Sazmanê Milelê Müttehîd nîz di Birleşmiş Milletlerê da jî ba beyanê inkî Nîz yani wî jî yani ba beyanê inkî di vê beyanê da ku xanwadeyê Qaşiqçî, aile Qaşiqçî ve efkarê umumî cihan o tamamı fikri dünyayê jî genel olarak yani kamuoyu dünyayê hak darend hak heye ki ez akıbeti wî yani mutalaa sahib hakkın صاحب حق يعني خوي حق از عاقبتي وي مطلع شمن او sonuca via mutalaa bibin yani bibinin يعني از عاقبتي وي راجع بالقاشقشي وي عاقبتها قاشقشي مطلع شمن هايدار بن قفت اذا مربي قوتيه هذا او كيفيا ده مثلا با دقال فيا قفت عيد قوتيه با beyanê inkî xanewade ew ha yani digel vî ew kehanê ev aslında ev ok yani yardımcı vekî bêjin yardımcı cümle ku bêjin çi yani esas cümle hane işaretê ana cümle ev izharat maqamat Suudi ve encam tahqiqat yekcanibê kafi nist gotiye yani Suudi yetkililer izharê wan yani açıklamayê wan علماء مقامات yetkiliye Suudi وإنجام التحقيقات يكجانبي يعني tek taraflı tahkikat bana kafinin جروه إقدام مشترك ترك مشترك جروه إقدام مشترك ترك سعودي عفوا جروه إقدام مشترك ترك سعودي در رابطه با قضية قاشقجي evet yani grubeki öneriya ikdam müşterek yani ortak eylem grubu veki beje eylem grubu ya Türk ve beli Suudi der rabite ba qadiye Qaşiqçî de konuya irtibata be mesele Qaşiqçî ra der beraber inkar Arabistan li karşılığa inkar kirna Arabistanê şansı برای پیشرفت ندارد evya şansaki ku evi peş kevin şansaki usatına yani دوی قضیه دا ku peş kevin şansaki usatına yani Türk ve Suudi behavra hem Suudi hem nihayet menfaatهم behavra دوی Suudi inkar ke Türkiye'nin kara puzede Türk peş da Şerin Tadrus شرين تادروس numayende afve beynel mileli yani uluslararası af örgütü temsilcisi böyle Şirin Tandrus der sazmanê milel niz evjil Birleşmiş Milletler adajî ba tekîd ber inki ya uygulamış kiriye ku bedûnî encamê tahqiqat tevassutê sazmanê milel yani Birleşmiş Milletler'in aracılığı olmaksızın embejin tahkikataki sonucu evi tahkikataki yani be tahkikataki taraf Birleşmiş Milletler ya incelemek o sonuç bede eviye şübeha berruy Arabistan Suudi baqi khahed mand yani evya şübeheki lisser ruya Suudi Arabistan beyle yani şübeha yani gelek şübeha yani aynısı ev şoğle yani gelek şübeha lisser Arabistan Suudi ey bimin beyle encami tahkikatı evzud mesela evya niz ba tekid berinki evzud cümle altı aslında encami tahkikatı beynel mileli müstakil der pervende Qaşiqçî بنفع تركي خواهد بود من نفع تركيا خواهد بود بله sonucu tahkikat uluslararası müstakil yani ben bağımsız ben der pervende Qaşiqçî يعني انجام تحقيقات مستقله بين المللي وكي كورسابيجا يعني در pervende Qaşiqçî de dosya Qaşiqçî da بنفع تركي
خواهد بود يعني يجي خواهد بود دوت كوساجي بخيني خواهد بود خواهد بود يعني ديارة تركيا ده أبيها بله منفعة تركيا دا يجي هذا منفعات يعني أجر دوس يعني أو يعني كلامك يوصل بعض شيء بده نتيجة تعاقدات بين المللي تعاقدات مستقل دبي دوسي لا يعني منفعة تركيا تجي دبي هذا وك أكيد يعني كنت تركيا جبرا دبي خصوصي ده بياردمجي يعني وسط خوازة دبي تلفون كي دبي شوي جامري ملك كلام كده سعادة ملك استغفر تارات پوتین درباره خاشقچی لا بسيدة برا أبيا هيك بخوينا إجا طب خوينا كنت مساعد بي يا بخير إيه ما تشاي دام كلهم بله İzarat Putin derbarı Kaşıkçı. Kaşıkçı hakkındaki Putin'in açıklamaları. Evet. Vladimir Putin, Reisi Cumhuri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin der rabıtayı ba meseleyi napedit şuden Cemal Kaşıkçı olayı meselesinin ilgili bu olayın ilgili Roznamagarani Suudi gazetecisi Roznamagar Suudi der konsolosgiri Arabistan der İstanbul elam kerdi. İstanbul'daki Arabistan konsolosluğunda ilan etti, evet, duyurdu ki Ravabiti meyani Moskova ve Riyad arasındaki ilişkiler, bağlar ta zamanı tekmili tahkikat, bu araştırmaların tamamlanması zamanına kadar derin bari bu konuda bu mesele hemçunan böylece idame kardeş devam edecektir. Yani Moskova ile bu konuda devam edecektir. Ve yani bu Vladimir Putin tayyi izharat-ı der nişesti başgah-ı beynelmileli mubahase Valdai der Suçi'deki Valdai bir konferans yeridir nedir? Oradaki mubahase ya karşılıklı konuşmada ya da diyalog ya da röportajında uluslararası der nişesti başgah beynelmileli uluslararası konferans oturumundaki açıklamalarının arasında Tayyi izharat arasında Suçi'deki başka şeydir, yerin adıdır, uluslararası teşkilat yeri başka, uluslararası başka beynel milel. Alo. Başka kulüp var bizim kulüp. Başka. Kulübe salon, spor salonu. Evet. Ve tayye izharati evtiyate pariki kesravi baş payının. Ve tayye izharati tabi yeheyelur. Der nesesti başka beynel milel uluslararası bu salondaki oturumunda mubahase valdayı der Suçi'deki valdayı görüşmesinde buna işaretle Ravabit meyani Moskova ve Riyad ile Moskova arasındaki ilişkiler özellikle der salhayı ahir özellikle son yıllarda ve sethi kabili teveccüh resid. Yüzeysel olarak bir yüzeysel ne bir seviye ki kabili teveccühe geçti. Yani geçtiği seviye ki kabili teveccühe. Evet, kabul edilen bir seviyeye ulaştı. Evet. Goft ve dedi ki bu Vladimir Putin ferdi meskuri cüzü nuhbegani der Arabistan-ı Suudi bud. Ferdi meskur adı geçen yani Kaşıkçı idafe neke yani ferdi meskur cüzü nuhbegan der Arabistan-ı Suudi bud. Böyle. O Suudi Arabistan'daki o seçkinlerin bir parçasıydı bu adı geçen kişi. Yek juan bu. Evya özel adam Kral Abdullah bu. Yani sağ kolu Kral Abdullah bu. Ne bu? Kral Abdullah pırmış bu. Böyle. Böyle. Şirket navaman o hepsi şey. Böyle. Şu indi böyle. Ve berhi es-sahibani kudret
ve o bazı güç kuvvet o Suudi'deki güç sahipleriyle bazı güç sahipleriyle rabıtadaş bir alakası ilişkisi vardı Suudi'deki. Ravabıt-ı Hutba Riyad'ra kendi Riyad'la ilişkilerinde çıra kabla estekmini tahkikat kat ekunim. Niçin bu adam? يعني ام بوتين دبي ام علاقه خو برياض را شما بريا تمام بونا في التحقيقات ام قطع بكن ببرن ام نابرن يعني حتى بتحقيقات نبم نابرن بله Putin der payane tesrih کرد sonunda yani payan evet der payan tesrih کرد yani sonunda şunu açıkladı efradi ki o fertler ki aleyhi Rusya aleyhinde olan kişiler bir ittihami encami hamle-i şimyayı tahrimi i'mal mikunand. Evet, şimyayı tahrimi. ملا قدري بله افرادك عليه روسيا باتهام انجام حمله شيميائي تحریم اعمال میکنند در برخورد با عربستان سعودی که آن را به قتل قاشقچی متهم میکنند دست به اعمال تحریم نمیزنند. بله بله o fertler ki Rusya aleyhinde olan bu kimyasal silahların taşınmasında olanı ne bize? Ama efradi ku aleyhi Rusya, aleyhi Rusya'da ittiham yani aleyhi Rusya'da çıkan evi bize. Rusya aleyhinde şöyle itham ediyorlar. Bir ithami encami hamle-i şimyayı bu kimyasal silahları taşıması ya da saldırması. باتهام انجام حمله شیمیایی اب به اتهام تحریم مثلا اعمال میکنند yani ambargo تخوازن كل سر روسيا تحریم اعمال میکنند یا خوجه ها بخاینن تحریم اعمال yani ambargo uygulamışken avana در برخورد عربستان سعودی دقارشی عربستان سعودی دا که آن را به قتل قاشقچی متهم میکنند کتابی که به کشتن قاشقچی متهم دکن دست به اعمال تحریم یا اعمال تحریم نمیزنند حال بکی دقارشی وان دا رانا بند امبارگو uygulamış ناکن. بله باید evet Putin لوان مثلا افراد من وان اوت كلمات ك يعني تقارشي مدى كانه ام kimyasal silah kullanmışken mülka aleyhi medavun ambargo uygulamışken o halbuki Arabistan-ı Suudi ve ittiham büyüyen itkim kuştuna karşı o da hakivan da ambargo uygulamışlar. Bale. Bayet der qibali in güne ruhdadha bu olaylara bu çeşit olaylara karşı ruvi kerdi yeksan ittihaz kılın. Yani tek bir yüzle onları şey yapmalıyız. Bunlara karşı. Yani tek bir yüz yani aynı yaklaşım. Yani aynı yaklaşım derem nişan mıdır? Nişan mıdır? Yani, mesela dve derada olay avhada dve mesela aynı yaklaşım. Hada kun dve derada tahrim nakin emeş tahrim nakin. Ya emedken ya vacibken. Aynı yaklaşım nişanı. Gofteni az yani layıktır söylenmesi gerekir. Cemal Kaşıkçı, roznamagari ehli Arabistan-ı Suudi, Suudi Arabistan'ın evet ya gazetecisi, serdebiri sabık rozname-i vatan ve Stonnevis Washington Post. Yani aynı zamanda hem rozname Vatan gazetesinin genel sekreteriydi. Ondan sonra Washington Post'un köşe yazarıydı. Rose Devom ikinci gün Mahi Oktober Ekim ayının ikinci günü cari içinde bulunduğumuz Ekim ayının ikinci gününde bu manzuri encami umuri resmi işleri tamamlamak amacıyla varidi konsulgiri in kişiler İstanbul şudi. İstanbul'daki bu Arabistan'ın baş konsolosuna ya da konsolosuna geldi ve ezan hariç ne şudez. Artık oradan çıkmadı. Evet. Oraya geldi oradan çıkmadı. سيدا مع السلام خوزه بخوينا خوزه بخوينا بلا بخوينا سلام عليكم السلام بله سيدا تفضل يا ممكن
دقیق سید اما کان میکروفون مبن ها بله سید بله بله نمازم وکیلی هم بله بله کاوا بله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نیویورک تایمز بله نیویورک تایمز ها گوتیه یعنی اوا دو نقطه نه نشانویه گزینه‌ای به نام انکار برای عربستان سعودی باقی نمانده است. یعنی اوا گزینه‌ای به نام انکار یعنی اساس یعنی سه به نام انکاره بله بجاره که به نام انکاری دولت عربستان سعودی را نمایدی یعنی گره انکار نکه گره اخراج که بله هیئت تحریریه نیویورک تایمز هیئت نویس کاری نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای به برابون مقاله کی یعنی به نشر مقاله کی درباره بلاب کردن مقاله کی انتشار اونا بلاب کردن دیگه بله انتشار مثلا در مقالش برخوا او کنابه یا اینا مش نابه اجا که در انتشار گر شهر لازمی اما زمان اون ده دبه متعدی بله یعنی هیئت نویسین او هیئت تحریریه نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای به نشر مقاله کی وکوره یعنی به وشاندن مقاله کی درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی ده حق ناپدید و جمال خاشقچی دا یعنی مقاله کی نشر روزنامه او جمال قاشقچی کی بود روزنامه نگار سعودی الاصل او روزنامه‌وان به اصل خود سعودی بله او هیئت تحریر به نشر و به وشاندن مقاله که حق ویدا با تاکید بر این که یعنی به سکراندن سر قاسی کو گزینه‌ای به تاکید علی سر کو گزینه‌ای به نام این قاسی کو گزینه‌ای به نام این کار یعنی بجارته که به نام این کاری برای عربستان سعودی عربستان سعودی را بجارته که گوسا باقی نمانده کو نمایه آب تاکید به هیئت تحریر جمله اصلی نوشت جمله اصلی به نظر میرسد یعنی حاطیه فهم کرنه یعنی او صفیات که کوام بجن به نظر میرسد وسط öyle görülüyor ki dediklerine. بله اسناد محکمه اسناد محکمه اسناد محکمی یعنی اسناد محکمی بخوین یعنی بلگه قوی یعنی بلگه سالم بله بلگه محکم در اختیار دارد که نشان میدهد در اختیار دارد که نشان میدهد افرادی از عربستان سعودی به کنسولگری این کشور در استانبول آمده و خاشقچی را کشتند یعنی ترکیه یعنی خویا بیا دیار بیا کو سند محکم در اختیار دارد یعنی دستوانده حقیقی چیه در اختیار بله یعنی دستوانده اینکه بلگه قوتلی هنه در اختیار دارد یعنی دستوانده هنه کو نشان میدهد یعنی او سند محکم نشان داده که افرادی چند کس از عربستان سعودی به کنسولگری این کشور کنسولیا وی ولاتی یا استانبول آمده هاتنه و قاشقچی را کشتند در استانبول آمده و قاشقچی را کشتند ملعب سلام نوسا توی بله سید حالا تو کرمانجی قاشق ترجمه کی ده یارم مگو ترجمه تا کرمانجی جرا بصواب سلامه düzgün ترجمه خوشتر شد کی استغفر الله سید انکی راگ انکی قیامه که او سلام شاکر گو سلام شاکر انکی به هفرازل ده برجور اوکی نیویورک تایمز که این مقاله را با عنوان تلاش سعودی برای سرپوش گذاشتن نیویورک تایمز که این مقاله را که اوا مقاله هانی با عنوان به سرنامه تلاش سعودی یعنی اوا
تلاش سعودی تلاش اما کردیا میگم نه تلاش خبات یعنی خبات çalışma دید تلاش سعودی برای جبونا سرپوش گذاشتنی یعنی جبون نخماندنا سر بر روی ماجرای خاشقچی بو نخماندنا روی ماجرا خاشقچی بیاره قاشقچی بله اوا مقاله ها بویناوی منتشر کرده کودی نشکلی وشاندیه بله نیویورک تایمز اوا کلیه از دولت ترامپ خواسته که دولت ترامپ خواسته که فریب اظهارات مقامات عربستان را نخوره. فریب یعنی حیله نه فریب یعنی پی نخواپن فریب خوردن یعنی فریب اظهارات مقامات عربستان را نخورند یعنی به داخلانی مقامات عربستان نخواپن فریب نخورند یعنی وان نخواپن یعنی فریب خوردن به معنی یعنی خواپاندن یعنی خواب امکان خواپاندن نخواپن یعنی داخلانی و اودن وان نخواپن وان açıklama مقامات yani yetkili Arabistan Saudi onlara aldanmayın. Ben نخواپن جوان خواستی یعنی به مقاله ها ببیناوی هانی حکومت ترامپ اوسا خواستی حکومت ترامپ خواستی که بیان اظهارات مقامات عربستان نخواپن چون که بین اظهارات اون نراستن. این روزنامه روزنامه هانی با اشاره به دیدار دیروز به اشارت بال هفدیتنا دیدار دیروز مایک پومپئو با مقامات سعودی هفدیتنا مایک پومپئو که وزیر کار در آمریکا بود به اون مزین سعودی را و نمایش چهره‌ای دوستانه و نمایش چهره‌ای دوستانه یعنی او کی yani em bibêjin rûkî ku ha dostane nîşan daye نمایشی چهره‌ای دوستانه یعنی نشاندهی روی دوستانه مانا اظهار خویا کرن نشاندان بان مایلتی بله اسوی ویش هیلاوی و بله با اشارت به هفدیتن وانا بوی آوایی به انتقاد از سیاست دولت ترامپ در برابر قضیه خاشقچی پرداخت. چه بیانه به انتقاد از سیاست دولت یعنی الاشترمیش کرد یعنی به انتقاد پرداخت اوی روزنامه اوی قضاته به اشاره دیگل دیتنا دو مایک پومپئو دیگل یتکیلی سعودی وصاوها به هورا وصاف خشكو بشوش بيو نشان دانا روی خواه دبي أبيا بانتقادها يعني الاشتريها جي سياسة دولة يعني حكومة ترامب دقارشي قضية يعني ولاية حادثة بيارا قاشقشي يعني بيا الاشتري كديه يعني بانتقاد سياسة دولة ترامب پرداخت جملة أبا يعني مراجع الاشتري كديه يعني بسياسة حكومة ترامب. بله در این مقاله دوی مقاله دا او توییت او چی او توییت دیروز دونالد ترامپ او توییت یا دوهو یا دونالد ترامپ بله دوی مقاله دا توییت او یا مبنی بر بیخبری ولی عهد عربستان سعودی و توییت او یا دوهو مبنی بر بیخبری ولی عهد عربستان سعودی از عاقبت خاشقچی و قول این کشور برای انجام تحقیقات شفاف در این زمینه را نشان دهنده فریب خوردن رئیس جمهوری آمریکا دانسته شده است. بله یعنی اوا توییت او یا دوهو یا دونالد ترامپ مبنی بر بیخبری ولی عهد عربستان سعودی کل سر بیخبری ها
يعني ولي عهد عربستان تويتاوي السعودي مبنية عاقبتها لتربيطات قاشقچی عربستان ولي عادي وهاي ويجبي های جی بيرتنا تونه بیه بله عاقبتها قاشقچي هاي ويتنا يعني اواد تريد او تريد تويتا ويا دهول سر دي اساسي بيه يعني ها بس ولي عهد هاي وشي عاقبتها تونه بيه تويتاوي ده كوكي بله كود نشان دايا كو هاي ولي عهد عربستان جبي سعودي بيرا قاشقچي تونه بله وقول این کشور برای انجام تحقیقات شفاف در این زمینه را نشان دهنده نه قول جي قول يعني صوص بله صوز في مملكتي يعني صوز عربستان قول يعني صوز بله قول داد من جانا قايدين يكشف زازاكي هي النوابدا اره مثلا قول تدي بزازاكي جانا وصاد بين ايراني جانا وصاد بين قول دبيجن يعني قول ان كشور يعني قول يعني مراج صوز في مملكتي يعني صوز ضايع عربستان يعني صوز ضايع برای انجام تحقیقات شفاف در این زمینه را نشان قولی در این زمینه را به خصوصی ده یعنی دوی خصوصی ده نشان دهنده فریب خوردن رئیس جمهوری آمریکا دانسته شده است یعنی اویا نشان داده که demek جمهور باشخانه آمریکا gerçekten جی aldanmış diye. بله بله با خافیه أصابكم الله خير كثيرا. أمانة الله يجزيكم خير.